Assalamu alaikum wa rahmatullahi Ustaz Saido. Komi Muhammadu Salih Bari wondo Italy. Haray mi fala on landade do landal ko yowiti ka hella Islam. Haray do joni komi fala on landade do den ko fi juldo wondo pratique de dina hara o pratikay Islam no yamira non yani o juulay o itte zakka o hooray on yaha ɗon noon o wona ɗon ha o wersindoyo e julde ha o acca julde nden e nder ko acci nden julde ɗon si tawi woni haray e nder ɗum o ala ittude jakka o ala horude e nder ko acciti kon nden julde yaha o wonoya ɗon noon ha o fuɗɗitoyo juulude si tawi o fuɗɗitoyke juulude o kontina ittugon jakka ngon e horugol ngon yalli on o yoɓitay kon ko ittano jakka e ko horano ko feƴƴi fando o juulatano aray question ji mo réponse o jiɗi hino wallude men meneso. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray on hiwrama on hiwritama on wi'ama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray on weltanama kadi landal mongal landal margal nafoore molanande ay ko yowondiri e dina men kam ko yowondiri tentini e julde e zakka e korka piliyeji l'islam tum landal margal importance molanangal tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah hawrindi nyanga sawaba Allah okko on baraji ono landi ben kadi kala nafitordo haray jababu yew haray on weltanama kadi ko rabbin din don kon landangal haray musibbe ko wano ɓeɗo landori ni yandi hara en jillidirali landa gongol kañum e yewtereji go wano remerciugol inna meɗɗe miɗen hiwrade on meɗe weltani on oti no wawi wadde ɗum ɗon feere o waɗa kadi landal makko ngal feere hara ko landal ngal tum simple o raɓɓinɗino yandi barakallahu fikum hara on juutinali haray noon jaaboto ɓen kañum no wawi juutinde ɓay lande gono toon haray ɗe nécessity détail tentini lande tawayɗe divergence no e muɗum wallahu taala alam. haray wa billahi tawfiq haray mas'ala mo landi ɗon on akhil fadil haray yoɓugol dewe ɗen dewe accaɗe ɗen wano joni makirɗon non julde nden korka kan zakka on haray konguɗi ɗiɗi karamoko ɓen ari e on mas'ala ɗon haray no e karamoko ɓen ɓe no waɗɗinɓe tigi tigi on ɓe inni ko obligatoire haray yoɓugol ɗen dewe haray ɗum ko madhabu wano jumhuru en haray jumhurul ulama kaɓe ɓuri ɗuɗude ɗon haray hiɓe maaki sifa no siforɗon non haray no waɗɗi julɗo on yoɓugol ɗen dewe ɗon kesa suwa ko julde nden kesa suwa ko zakka on ma ɗum e korka kan haray no e ukkaramokoɓe goo ɓe waɗɗinali accuɗo julde yoɓugol ko acci kon e julde nden sabu non honɗum addi ɗin konguɗi ɗiɗi hiɗon andi karamokoɓe no mari konguɗi ɗiɗi e fe accuɗo julde woɓɓe maɓɓe wimo acci julde harale himo andi fi muɗum o yejjita o waɗa hay e hunde haray ɗum ɗon on yaltinaymo kal islam haray ko kefeero woɓɓe goo inni o ko si tawi o irritike mathalan sari o irritaki o inna julde waɗɗakimo haray ɗum ɓe inni ko yo tuubine balɗe tati si tawi woni o inni kanko julde waɗɗaki fiw o yedda fiw waɗɗa gongol ndeya feccere inni haray ko ɗon o wonata kefeero haray noon ɓe wi ɓe wondema woni kefeero ɓe dallinori hadithaji al ahadu alladi baynana wa baynahum as-sala faman tarakaha faqad kafar ahadi wondi ndin hakkunde men e ɓe wona julɓe ɓen ko julde nden kala accuɗo julde nden haray woni kefeero ɓeya inni wo on kufuru ɗon ko kufuru dunal kufrul akbar ko keferan ka ko ngu hewta keferan ka ko yani yaltinay ngun kadina bon peu importe min non divergence molnaɗo no e masala on jonno wiɗe ndeya feccere wi'i wondema waɗɗaki hara yoɓugol julde nden sabuna hiɓe considéri on ɗon ko kefeero haray ko honɗum waɗɗi on ɗon hella ɓen ɗon ko ɓe mako yani konngol ɗimmol ngol groupe ɗimmo
e fe karama ko men haray wondema ko waɗɗimo ko tuubugol rutto haray sabuna noon ɓe dallinori honɗum al islam yahdimu ma qabla min adunubi haray nde tawno hiɓe continet ɗon ko kefeero golle makko ɗen haray fewdo ɗon ko marduda jon noon une fois o tuubi o ruttitike o artiti ka diina hande kadi ko o ɓaytu hari ko kefeero o naatiti kesum ka diina naatitugol makko ngol ka diina yirbinayi bonna sunna e fasa dendanangal bakkatuji ɗi o wanno ɗin en gelike donc haray ko ɗum waɗi si ɓe inni wondema kamɓe ɓen karamokoɓe ɗon ɓe yi'ali yoɓugol wonande on neɗɗo accuɗo julde hara mo tewi pas o accide sabuna ɓe wi'i kamɓe haray e wano ɓe addiri noon e bindi haray ko o kefeero fewndo on saayi ɗon donc amma noon si tawi woni koka accuɗo korka e gaynal taw ka juldegoy e naɓiday woni fof waɗoyen noon résumé on ma conclusion on e fe ko karamokoɓe maaki kon jon noon wono accuɗo noon joni ka accuɗo masalan julde nden ma ɗum korka kan tawata ganto ala fus haray ɓe inni wondema waɗɗotako mo ni julde nden ni korka kan waɗɗotako mo yoɓugol ko acci kon wo haray ko waɗɗimo ko tuubugol rutto o wattana hilla hande kadi e ñalɗi makko hedditiɗi arayɗi ɗi yeeso ala adai salati wa siyam haray tottugol hande kadi julde nden e korka kan haray no yiɗanamo nde o ɗuɗɗinta noon hande kadi naafilaji e korka naafila e korka julde on kan naafila korka e naafila julde e naafila ittugo sadakaji si tawi o hajjoyino kadi o waɗa naafila hajjoygol e waɗugol umuraji la'alla allah an yatuba alayhi haray no tijjande allah subhanahu wa ta'ala on jaɓanimo tubobuye on donc haray ko ɗum waɗi ɓe dallinori ka allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada min allah komi yaafotoɗo wonande on tuubuɗo o gomɗini o golli gollal moƴƴal refti o feewi o tabiti hande kay ɓaawo nde o ɓoylanode ɓaawo nde o ɓoylon onno ɓoylade num yani ɓaawo hari nde o ɓoylade na jon noon ko ɗum waɗi haray si tawi woni noon tabitiɓe wi'uɓe wondema haray o accuɗo julde ɗo ko kefeero haray accuɗo zakka on kadi on mo tawata mathala o ala juulude si tawi woni o acci julde nden o acci kadi zakka on fewdo ka o acci ɗon zakka on hara o ala juulude kadi karama ko ɓe maaki haray fiyake on ɗon neɗɗo himo e alhaaliji ɗiɗi haray himo e entre branche ji ɗiɗi mi fillito ɓe inni wondema karama ko ɓen si tawi woni goɗɗo mathalan fewdo ka o acciti ɗon julde nden o acci ɗon kadi zakka on tawa fewdo ɗon kadi o ala juulude en même temps haray himo hakkunde alhaaliji ɗiɗi mono faala yi'ude ɗum ka ɓuri yaajude haray ko wano joni ka su'alu e jawabuji karama koɓe wano 91411 numéro fatwa ma ɗum 107 fatwa haray woti no wawi darde ɗon o yiyay ka yaaji ɗon moƴƴa ɓen karama koɓe kaɓe yo ɗon fuga hawo en jon noon si tawi woni ɓe inni alhaali arano on ko nde o accata julde nden ko atti mathalan zakka on waɗɗade mo ɓe inni oɗo si o tuubi si o tuubi e accugol makko juulugol ngol o fuɗɗitike juulugol ɓe inni fa innahu la yalzamuhu qada'u zakatu allati tarakaha haray hande kadi waɗɗotako mo yoɓugol zakka mo acci on li anna min sharti wujubi zakati l'islam ɓe inni wondema haray no jeeya e chartiyeji waɗɗagol e hoore neɗɗo ittugol makko zakka ko si tawi ko o julɗo ɗum on andi ɗo ko karama ko ɓen ɓe inni ko ida hakamna bi kufri tariki sola ko si hawri en tabintini haray accuɗo julde ko kefeero ko ɗon tuma noon ɓe inni haray o woni en même temps o acci kadi zakka on haray o woni e ɗi alhaaliji ɗiɗi ɓeyni alhaali arano on ko nde o accata julde nden ko atti zakka on waɗɗade mo ɓe inni so tuubi noon o ruttike e fe accugol makko julde nden o fuɗɗitike juulugol ɓe inni hande kadi waɗɗota ko mo ittugol zakka
beni fi honɗum sabuna sharti waɗɗagol zakka e hoore neɗɗo koye taw ko julɗo fewndo o acci zakka on tawi fewndo ɗon o ala julde nde tawno fewndo ɗon o ala juulude fewndo ɗon ko kefeero on faami ɗum ko karama koɓe dallinorɓe ɓen addi hadithaji ko nelaɗo maki kon haray mo acci julde ko kefeero haray si tawi tabitile ko kefeero fewndo o acci zakka on kadi o ala juulude o andi fewndo ɗon ko kefeero donc zakka waɗɗaki mo en même temps mais nasi ɗen nanodirde donc ɓe inni wa hada lam yakun musliman haala wujubi zakati alayhi fewndo ka zakka on heɓi ɗon ko itta zakka tawi fewndo ɗon harina o julɗo par ce que mo acci julde nden taw ɓe inni fala yalzamuhul qada waɗɗotako mo yoɓugol haray on tuma zakka on si tawi woni tabiti haray neɗɗo on ko o kefeero sabu accugol makko julde nden ɓayle haray bindi ɗin no ari wi'i ɗum haray alhaali ɗimmo mo on ɗon neɗɗo woni e muɗum ko an yatruka sola bada wujubi zakati alayhi ko nde o accata juulugol ngol ɓaawo zakka on waɗɗade mo ɓe inni fa hada fi ijabi alqada'i alayhi bada tawbati haray ɗo on woni waɗɗinede e makko e dow makko haray yoɓugol zakka on ɓaawo nde o tubude o rutto haray e ɗum ɗo kadi ko lurral hakkunde karama koɓen oɗo alhaari haray oɗo neɗɗo tawowo mathalan fewndo o acci zakka on fewndo o acci juulugol ngol hari zakka on waɗɗike mo so acciti juulugol ngol c'est à dire fewndo zakka on waɗɗimo hari on say ko julɗo mathalan himo julde fewndo on saayi joni noon o accita juulugol ngol kono tawa fewndo ɗon hitanden timmaali ka o duwa ɗon ittude zakka mathalan hiɗen ɗo nini mois d'avril joni noon tawa neɗɗo on himo juulude fewndo o saayi ɗo joni noon o heɓa nisabu ko yonantamo ittugol zakka tawa o heɓino waɗi wano lebbi 6 ma lebbi 7 o ganno heddi taw ɗo hitanden timmu joni noon o accita juulugol ngol fewndo ɗo o gandi zakka waɗɗikemo goy par ce que o heɓi ko itta zakka haray karamo koɓe no mari ɗon kadi konguɗi ɗiɗi wono ibnu qudama rahimahullah ɓe maaki wa in irtadda qabla madiyi lhawl si tawi woni o murti o accitiri juulugol ngol ko ɗum ɓe faandi ɗon in irtadda o murti kal islam ado hitanden timmude wa haala alhawla wa huwa murtaddun hitanden timma e hoore makko tawata ha joni himo murti o fuɗɗitaki juulugol ɓe inni fala zakata alayhi haray zakka waɗɗakimo ɓe inni li anna l'islam chartum li wujubi zakat sabu l'islamu neɗɗo on woni condition charte waɗɗinayɗomo zakka tawina o julɗo haray zakka waɗɗakimo donc haray ko ɗum waɗi si ɓe inni noon si tawi o yiltitike ka l'islam o mathalan o fuɗɗitike juulugol wa in raja'a ila al-islami qabla madiyi al-hawli ista'nafa hawla si tawi noon joni o ruttitike o fuɗɗitike juulugol o naatiti ka diina ado hitanden timmude yani ɓawde o murtude o delesa julde nden o fuɗɗito juulugol ngol o arta ka l'islam ado hitanden timmude ɓe inni ɗon haray ko yo o fuɗɗito hitande go'o kadi haray ɗon a partir de ka o naatiti ɗon yo konto a partir de ɗon si hitande nden artoyi ha joni himo ka diina makko mo continue rewgol Allah ngol totta farillaji julde nden haray ɗon noon ko yo fuɗɗito a partir de ñande o naatiti ka diina o fuɗɗiti juulugol ngol hande kay o fuɗɗo ɗon noon kontugol o habbo ha hitande nden artoya ka o naatiti ɗon ka diina on tuma noon haray so itta noon zakka donc haray ko ɗum wano imam ahmadu ko noon ɓe makiri ɓe maaki yewtere maɓɓe ida aslama almurtaddu wa qad haala ala malihi alhawl fa inna almala lahu si tawi woni murtuɗo silmi naatiti ka diina hitanden timmi e dow makko timmi e dow jawdi makko ndin hitande haray jawdi makko ndin no wodanimo wala yuzakkihi hatta yastanifa bihi alhawl haray o ittatani zakka ha hitanden timmita e makko kesum li annahu kana mamnu'an minhu sabuna hari ko haɗanoɗo ittugol zakka par ce que ko kefeero imam ahmad ibn hanbal
بما كفاما إن ارتد بعد الحول لم تسقط الزكاة عنه ستاينون وني أمورتي باو هيتان مثلا جوني وهبكو التزكى فهون دونكو جول هيمو جولود wona ɗon ha hitanden timma kaw ittata ɗon zakka har hitanden timmi tis kaw duwa ɗon ittude zakka o accita ɗum non juulugol o murta non o yalta ka diina haray ɗon ɓe inni zakka on waɗɗo ton par ce que hitanden timmutay ko o julɗo hande kay ayin fu a o naati to yi ka diina mo duwa ittande nden hitande ɗon zakka en fami donc ko ɗon kadi haray imam Shafi'i rahimahullah ɓe makiri e imam Abu Hanifa ɓe maki tasqutu wo haray zakka on fukkoto e makko kamɓe imam Abu Hanifa ɓe maki wo haray haysi ko ɗum ɗon zakka on fukkoto e makko li anna min shartiha anniya sabu sharti ittugo zakka on kadi ɓe maki kamɓe imam Abu Hanifa haray ko ma otin anniyo donc haray fa saqatat birriddati kassala ɓe maki wondema haray zakka on fukkike e makko wano julde nden kadi fukkori non e makko imam Abu Hanifa rahimahullah donc waɗi simin on divergence haray lurral no hakkunde maɓɓe e masala on moƴƴa donc haray wana mo ndaari ka deftere wiyetende al-Mughni wano ka juzu o ɗimmo ila ka 348 ha 349 page on o yiyay yewtere ka ɓe yanyi ɗum ɗon moƴƴa no deftere kat no tonga wiyetende al-Mawsu'atul Fiqhiyya wano ka juzu 23e tome 23e juzu ila ka page 234 ha ka page 235 o yiyay ɗon kadi haray ɓe yewti ɗum ɗon moƴƴa ɓe maki ɗon amma al-murtaddu idha irtadda ba'da tamami al-hawli ala an-nisabi si tawi murtuɗo on si o murti ɓaawo timmugol hitande nden e hoore nisabu zakka on la yasqutu haray zakka on masalan o fukkotako fi qawli Shafi'iyya e konngol imamu Shafi'iyya go'o e imamu Abu Hanifa no imamu Ahmad ibn Hanbal yani hanabilankoɓe ɓe inni wo li annahu haqqu malin fala yasqutu bi riddati kaddayni ɓe inni wo haray ɗon haqqe on ko haqqe jawdi haray haqqe on fukkorta sabu murtugol ngol wano woniri noon ñamanden kadi fi oti murti yalti kal islam ko ñawli ko wiyetake hande kay o yoɓata ɓe maki wo fa ya'khuduhu al-imam min malihi kama ya'khudu az-zaka min al-muslimi al-mumtani' wo ɓe ƴettiray wonno ka jawdi makko wano ɓe ƴettirta zakka noon immorde e julɗo saliɗo ittugol zakka fa in aslama ba'da dhalika lam yalzamuhu ada'uha donc en andi haray ɗum ɗo fou wano imam Abu Hanifa ɓe kamɓe maki wondema tasqutu birriddati az-zaka allati wajabat fi mali al-murtadi qabla ridda haray wo fukkoto e makko ittugol zakka on zakka waɗɗinoɗo e jawdi makko ndin e ko atti o murtude li anna min shartiha niyya ɓe répéti kadi toujours haray wondema charte ittugol zakka on ko wondude e annuye on donc en andi haray divergence wono wirɗen noon molanaɗo no e muɗum donc haray si tawi woni wono ɓe yewtiri noon wondema si tawi woni kanko neɗɗo on o murti o yalti ka diina o woni kefeero qabla tamami al-hawli ala nisabi ko adi timmugol hitande e dow nisabu zakka waɗɗiɗo mo ittugol ɗon fala yathbutu al-wujubu inda al-jumhur min al-hanafiyya wal-hanabila wa huwa qawlu inda ash-shafi'iyya haray ɗon ko konngol immorde e hanafiyankoɓe e hanabilankoɓe e konngol goo immorde imam Shafi'i donc haray masala on nomi wiri en noon no yaaji moƴƴa haa ɓe inni wondema so acci goɗɗum e nder dewe ɗen ma zakka on wahuwa yusollitamo juulude illa annahu takasala kono o aama o fi ittugol aw bakhila biha ma wuddira zakka on fa innahu yuaddi ma tarakahu min az-zakati fi hada al-waqti fa daynu llahi ahaqqu an yuqda ɓe inni haray ɗon o tottay ko acci kon e ittugol ngol e zakka on e waɓutu
كدوا دون إتاد بإني فدين الله أحق أن يقضى كونيا ما عند الله نبوي هنو ده يوم إيده إنفامي بإني وأما نسيتيوني وما إن كان قد تركها مع تركه للصلاة جو نسيتي أو أكيري زكا أو وندو ده أكيغول مكو جلدن فإنه يتوب إلى الله من ذلك هريكو يتوب أردتو إي الله سبحانه وتعالى هري وينتهي عما سلف منه وحدتو إسفكو وانوكو أرم يعني أو أكيا هندك دي رونكو بول جولوغول أو أكيا هندك دي رونكو بول إتوغول زكا أو أكيا هندك دي هو أنغال هوروغول ويستأنف عملا صالحا وفقدتو غولوغول غولان مؤيل لعل الله أن يتوب عليه نغس الله جبنا متوب بيو ويكفر عنه ما فات نغس الله يعفوم كفئر مكم دم فئر مودن ɗum ɗo ko toujours ko karamokoɓe makoɓe ɓe wonde ma haray si oti acci julde nden haray ko kefeero en même temps so watti ɗon zakka on en même temps so watti ɗon korka kam donc haray ɗe ɗo dewe fo ɓe inni waɗɗotako mo si o naatiti ka dina yoɓugol ɗe par ce que hari ko kefeero wondude noon e détail ji ɗi jonɗen ɗin nanen haray ɓe inni ɗo ko waɗɗimo haray ko yo o tuubu o rutto o tamo e gollugol ko moƴƴi o ninsa e fillitagol waɗugol e ɗin piiji o ɗuɗɗina istighfar e dewe naafilaje ɗen allah subhanahu wa taala no yaafotomo haa ɓe dallinori ka allah wi ɗon audu billahi min alcheitani rajim qul lilladina kafaru yeeto ɓe yimɓe heeferaɓe kafaru in yantahu si ɓe haɗitike e fee ko ɓe woni wadde kon geddi ɗi ɓe woni wadde ɗi ɓe haɗitike e accugol dewe ɗe ɓe duwa ɗen wadde ɓe fuɗɗike ɗe wadde ɓe naati ka diina yughfar lahum ma qad salafa oy ko dalil maɓɓe on ni ɓe inni wo allah yaafotoɓe ko feƴƴuno kon wa in yaudu faqad madat sunnatul awwalin si ɓe fillitike yoɓe andu sunna feƴƴitiɓɓen ma additiɓɓen feƴƴino sunna additiɓɓen laawol ngol men nangirnoɓe ngol ɓay ɓe yeddi men min halkiɓe yoɓe andu ngol waali ɗon goy yani yoɓe andu cabbi ɗin no waali ɗimen foccirnoɓe ɗin hiɗi waali habbiɓe ino wanni laaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe makanno e amru bun al-as radiallahu anhu ɓayne laaɗo fewɗo nelaɗo yeeynoto e makko kal islam ɓe maaki ɓay woni kanko amru bun al-as o maapike bakkatuji ɗe o wanno o landi nelaɗo joni noon ko honno noon nelaɗo o komi wanno hunde kaari tawsi allah yafotolam nelaɗo maaki ama alimta anna al islama yahdimu ma kana qabla e a anda an amru bun al-as wondema l'islamu munca yirbinay bakkatuji ɗi neɗɗo atti wadde ɗin aɗo nadde l'islam joni noon ɗum ɗo fou ko si tawi woni wiɗen wano dalliji ɗin ardi noon si tawi hiñi tabiti neɗɗo on ko kefeero sabu accugol makko julde nden mathalan o yaltiray ka l'islam sabu accugol makko julde nden ɓay karmakoɓe ɓeɗo ɓe maaki woni himo qirri woni o qirritaki kanko ɓay tunnelaɗo on maaki al amru alladi baynana wa baynahum as-salah ma ɗum al ahadu alladi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafara ha e hadise go ɗon andi ɓe maaki hakkude ne yanugol makko e keferanka ko e shirku tarku sala ko accugol julde nden donc nelaɗo tokkidiri accuɗo julde haray o yani e keferankako o yani kadi e shirku ko ɗiɗo dalliji fof ɓe dallinori ɓe inni haray wondema o tin ko kefero ko ɗum waɗi haray cheikh ibnu bas rahimahullah ɓe landa fi wondema sifa ngal landal ɗo yalli o accuɗo ɗe dewe ɗo ma ɗum accuɗo juulugol ma ɗum horugol yalli haray waɗɗotomo yoɓugol si tawi woni o naatiti ka diina ɓe jaabi ɓe maaki laysa alayhi qada waɗɗotako mo fawaki mo yoɓugol wa tawbatu kafiya haray tubugol makko ngol ɗum ɗo yonanaymo ida kana la yusalli wala yasumu si tawi o laatinoke o ala juulude o ala horude aw indahu anwa'u min al-kufr ma harano e juuɗe makko himo jokki noneji immorde keferankako al-ukhra goɗɗigo fa inna tawbata takfi ɓe maaki kamɓe cheikh bun bas rahimahullah wondema tuububuye on yonanaymo ɓe dallinori on ɗum ɓe maaki yaqulu llahu jalla wa ala allahu tedduɗo to ɗum wi'i qul lilladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf
yeeto ɓe yimɓe heeferaɓe si ɓe haɓitike e boneji ɗi ɓe woni wadde ɗin, si ɓe waɗi golle ɗe ɓe accunoɗe ɓe yamiraɗen ɗe ɓe duwa wadde ɗen ɓe watti e waɗugol, yughfar lahum ɓe yaafante ma kadi salafa bêtise ji e bakkatuji ko ɓe wonno ko wadde. En faami musidɓe julɓe ko neɗuɗe yewtude haray en andi ɗo, haray wiɗen karamo ko ɓen hiɓe mari konguɗi ɗiɗi e ngal landal ɓeeɗo ka gaynitugol men. karamo koɓe go wi'i wondema haray une fois o naatiti ka diina haray no waɗɗimo yoɓitugol ɗe dewe ɗo tentini wano ɓe landori ɗo ni, hari neɗɗo himo wowno juulugol, himo wowno horugol, himo wowno wadde dewe ɗen. joni o acci to o abandon, joni noon o artita kadi e nder on période ko acci ɗon julde nden e zakka o e horugol ngol, haray karama koɓe go ɓe maaki wondema haray tigi tigi no waɗɗimo yoɓugol ɗen dewe ɗon, haray no waɗɗimo yoɓugol ɗen dewe ɗon. en faami karama koɓe go wano ɓe jantiɗen ɓen ɗo Cheikh Bun Bazin ko nantata ɗum ɓe maaki waɗɗaki mo yoɓugol par ce que hari ko kefeero ɓe dallinori ko ɓe dallinori ko. haray noon e jumhurul ulama haray ko ɓe maaki kamɓe ko yo ooti yoɓu ko feƴƴirimo kon, ɓe maaki wala shakka anna hada ahwatu li sahibihi wa abra'u li dhimmatihi, ko ɗum ɗon ɗe gaynitirde. ɓe inni haray hiɓe fewjana kala neɗɗo accuɗo ɗi waɓutuji ɗi farillaji, so o artiti o tuubi o ruttike haray yo o yoɓu ko feƴƴirimo kon, farillaji feƴƴirɗimo ɗin, haray ko sikke wo ala ko ɗum ɗon ɓuranimo, ɓurata howindade, ko ɗum ɗon ittatamo e dut, ko ɗum ɗon ittatamo e sikke, ko ɗum ɗon hisinta kadi dande makko nden. ɗum noon kadi haray ara yani o heɓi conscience tranquille, c'est à dire haray ɗo joni ɓernde makko nden anditata himo accuno farillaji o ronkiɗi yoɓugol. kono noon ɓeeto konno ɓe dallinori ko ɓay haray si feƴƴi tentini julde nden. donc en même temps kadi haray o tin sabu dalilji ɗi mo woni kefeero, haray ɗo neɗɗo on himo mari choix ɗiɗi ko gayntorten kon. si o yoɓi haray o waɗi ihtiyat, o waɗi ko karama koɓe buy conseil mo. si o yondinori tun tuubugol rutto, o desida o fillitotako, o tinno hande kadi e waɗugol naafilaji e dikiruji e sadakaji e moƴƴereji, à chaque fois o tuubana Allah ko acci kon, so yondinori ɗum ɗon tun kadi o yoɓali, haray kadi himo mari kadi ka o tippi. haray karama koɓe buy no jonnimo e nden feere ɗon, no tawtimo e nden feere ɗon kadi haray wallahu taala alam. ɗon ko julɗo mari choix, haray wano landa no landorɗon noon, haray ko ɗum ɗon mi mari komi ɓangina ɗo. haray si tawi faminike ko Allah subhanahu wa taala arsiki en, kanko hawrintini en. si tawi faljere woni e mum ma hara laaɓali, ande ko faiblesse am, ko ella am. wallahu taala alam. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.